Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Кыргызстан банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Компаньон банкы доллар 80, евро 80, рубль 1 сом 33 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 80, евро 78, рубль 1 сом 32 тыйын. Финка банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Оптима банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 33 тыйын. Байтүшүм банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Дос Кредо банк доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 33 тыйын. РСК банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 33 тыйын. Бакай банк доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 33 тыйын. Айыл банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 33 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.